Hey, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV. Ba mandla hi vuyelela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka channel Swaka Chauke TV ndlela yo fana na yaleyo. Ku va ni vekeli voko so ni lata ku mi nga voni vito ra khampani. Khampani nga ta ni charge. So a ndzi za ni nghena a tirhweni mara ni le packing la ni nga ko. Se ni ku na comment hi beef ya Juan Soli Makamu na Oscar Makamu. However, we are going to release an album review for, obviously we're gonna be based on some few songs from Wahoo album ya Juan Soli Makamu. Ansela commenta chumi album kutafika sweswi kambe no la commenta hi beef, just to say there are similarities that I'm seeing between Juan Soli Makamu and Mr. Post when it comes to beef, and somewhere somehow you will choose if you believe in what these two guys are saying. I mean Soli Makamu and Mr. Post. You will just choose if you wanna believe in what they are saying. I'm not saying whatever that they are saying it's untrue. But you need to believe if you wanna believe, and if you don't believe like in other people, you still choose that. Hamisiritan, mingalwal ku subscribe aka YouTube channel Swaka Chauke TV. Okay, kufana ka kona lokuwan Mr. Post Manyangadzi ai wa kona aka awun'wana wa kona ka Mlamulo. Manyangadzi vete awa kona le aka Mlamula le aka Baloyi. And then Soli Makamu akusunguleni before Mr. Post awumesa ngoma liya, Soli Makamu di beef hangalasa khale. Hangalasa n'wananga xitava xexo, hangalasa n'wananga awaka vuma swa fana. So hangalasa wa kona le, then Manyangadzi wa kona hala ka Manyangadzi kumbe ka le ka Baloyi. And then Juan Soli Makamu loko divuya namuntlha diku Oscar Makamu a hi wa kona kwa ka Makamu I wa ka Baloyi. So ivi se langutisa ku okay, Mr. Post na yo tshama aku Hlawu Sikiza a hi n'wana wa kona, I n'wana ndhuna Maxindzwi. So ni kuma ku swilo leswi le ku fanafaneni leswi. I'm not saying Soli Makamu u kopela hala ka Mr. Post. Remember I said before Mr. Post a humesa tingoma ta ku vulavula hi sweswo, Soli Makamu already a humesi ngoma leyi hangalasa. So I don't know ku ri Soli Makamu o tirhisa strategy xin'we xa ku beefa, or Mr. Post o tirhisa strategy xin'we xa ku beefa. So as in vulini ku hi ku ya hi mina ku na ku fanafana la ka vaisa lawani loko swi fika la ka beef. Hambiswiritano mi nga rivala ku subscribe aka YouTube channel Swaka Chauke TV and lata ona, because mi nga ta twa ku ni la ku analyze ni ku yini aka album review ya Wahoo ya Juan Soli Makamu hi ndlela yo fana leyo. Mi nga rivala ku subscribe.